Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cuma jadi 2 malam di Sur Panutri awak dari Siko karena Masjid Raya Nagari Buah penutup. Itu di sini makan basamu yaitu gulai kambing. Aduh. Jadi kita kalau mau mendabiah sudah sembahyang Jumat itu mendabiah. Jadi dimasakkan orang sekali orang tukang masaknya pandai. Itu bahkan sudah kukuannya ada yang saling suara wadahnya tapi di kue. Oi. Siapa masak? Pandai. Beko tidak sekali tu penyo. Atau lah imam tolong jawab pak. Yo beko sama tumbuh juga. Ayo itu. iya beko mau singgahin kok. Beko mau tembuin kok. Ya. Malah lagi. Jadi ini jauh. Nah ini kita mendoa lagi. Itu baca potiang sehingga dengan awak mendoa pada ini tuntang patulah rasa kalau awak di negara ibu adanya. Amin. Ini nabi ya rabbal alamin. Dan kita sayu sakat turunannya. Yang bersalah rabbal tidak salah baik. Dan jika kami awak menjadi pimpinan keluarannya. Jadi yang mengerjakan itu sudah menentang alam sakwa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah wakalai. Oh, sama siapa tadi? Tentara punah. Narian amin yo. Kan? Buat kita suara kacang deh. Suara lancar. Ya, Muhammad Nabi Mustafa Muhammad sallallahu Sayyidina yang Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Wali Sayyidina Al-Fatihati Muqaddam Muhammadin ibn wa ala wa sallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu وقنا عذاب النار عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المصير اللهم اجعلنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم بلاء ومخرجا ومن كل عسر يسرا والوباء والفحشاء والمنكر ما لا يكشف غيره من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما لا يكشف غيره ادفعنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما لا يكشف غيره واصرف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر
لما لا تحيط غيره اللهم أحسنا في جمرة أهل لا إله إلا الله وأنا بقول لا إله إلا الله وأحسنا على قول لا إله إلا الله قلوبنا بكلمة الله الله وشد إسرارنا إلى لقائك بذكره اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خير الدنيا والعذاب الآخرة آمين.